Karbi Nationalist Youth Council amai phu pot moteron hem kang sampen jok tanglo. Dolamarang kang bijulia rong along bongkruyapi kititang arpum tilong. Karbi lo charlia songpen jinthong block halo prekjam lo ki charlia hemalong kahumri dam. Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमा फान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नॉन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेतामी लोंग पोनिक जी लापेन आन पार्टा नांगली ना होक दाम दे हेम तोडलुन पेन नांगली हेम आन नांग के पथन कॉक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेतामी दो इक जी लासी हुमरी इग्नोन आमार जीवन रानी रोंग पिपी पुदाक lahorian apang kisu amar yakong ave thang ave mala amar jiwan dawai chulo amar yakong da dulo ge ikrom da theulo du ta tumi mu cholo men ke ke ding leng pi so amar jiwan dawai chu penon asak u dumile chia ko ke chung kreng u keng sudam tan men asak u dam on lo ron thom an lon non pen ka u dam on lo ma nên là cô chú thu bom luôn rồi kịp là con nói chú bom luôn. Clar dak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy ner kapalong humri iknon. Karbiang long life adaba birtang ton pen arjupanik tha. Kidam tang chiti ni phai clear ni kang samapor Karbi Nationalist Youth Council amai phu pot moteron aphan Krongpli atawar kaselamalong ratatangka Karbiang Autonomous Council Land and Revenue EM in charge Amar Singh Tisolapen Karbiang Autonomous Council Land and Revenue Joint Secretary Tensing Rong Piatum Longle kana hoktun vek longle hempo tumaphan compensation atangka pipedet si inut banghini tangka ke chopangli matumalong kachirabdun pu jongdun si kidam tang pai ni phai thongke barni Karbiang Autonomous Council adon rialong EM Amar Singh Tisolapen Tensing Rong pi atumami phi ke kaipen kachesong paduponlo Bangso jok chiti ni phai phor ni kangsam apor Diphu Police Station OC hangdetsi IPC 143 188 353 294A 506 lapen 153A alam hoy pabon ponsi hem kangsam beng pon cheklo Bonta patumi chiti ni phai troxiar ni kangsam por phai ke thomra minute thong kep por malom KNY CMI phu pot moteron belong si hem kangsam ate Diphu District Jail pen nang jok tanglo alangli hem kangsam ka che thap jok det pen phirang ke thenglo kaning je pona tengke Karbiang long arat ahirjume ke long pen si pinineli nang joklo komarni nang ke ther ke hap alam nili pherere nili tum akimang chilarle kaya tengsi do thipji pusi ningje pon tarik trokarni ladak Diphu District Jelong nang wan lo dagang ban si pinian ke pinilitom belong pon lage rata phansi ni credit piang tung rata kang hon pen rata hirjume pen si ni le labang so bel seta melong lo la pen advocate ki hai pen cheng lok judiciary do manda akero bajer lo litum stand ne clear lo copy man lawfully pen chesong me lage chesong pon bom po hapchi cheroi ji pga lama velo labang ke News Report Karbiang Long Life Lakhaing kwara truck Duarbaguri MEC constituency ka parlo Jesamet Lakhahini Dolamara angkang Dolamara Northern Forest Range ke parlo Kakochan Sabbi angkang Bijuli mate Arnayat hoy arong along Arnayat hoy Tea Cooperative Society Limited Asa Berialong ke damtang chiti ni phai trucker ni bongkroyapi kithitang arpum kelong pusi berta long Labangso puthak Arnayat hoy arong arat pen nangge thando na tengke Abong krui lapuson ki thi puke avilang lapen non malom Kaziranga National Park along langit hejok lapu malom anat nangke karajok bong kruyang bong kachi korajok si ki thi ta hai pusi hon thepon lage pudik the athemala popu pen sike wang bom lage ne corridor ma di aso corridor pasila tumke ki thi punot kere ko no lawang cheleng pe masi bang ku Kaziranga pen pu inglong pi ki kap tu mati peni ala tu mo ke korone la ten ko mani to ko peni to ko pini ku tani tu lan pun dek the la ten em lom si khobor long ne thi lot lo asin tum ta dak wang lo lang lo
amat sih veterinary dokter han kang hong kan pen ini kayak gercet ya lalu kayak masih postmortem kuri lo ayat lo kayak result bang kayak klang klang ada intestine bang teh en lo la laboratory long pen pan result pitong klang ya am Lapen halapu Dr. Debojit Phukona hin pen tami bongkruyang bongkache kora joksi kithi tahai pusi honthe pon lapen nona mate klardak a report avilang pusi nang pachini dun Dolamara Northern Forest Range along a ECF Prohalat Kro kapin khada tengsi Ranger Thorom Terang Japon Linsi Kakuchan Forest Sub Beat in charge Mongol Singh Taro lapen Dolamara Range Forest Staff lapen Kakuchan Forest Staff lapen tibok terai ronga sora tumta chirap chiturun si Arona ting pen forest atum chipari ding ponsi Arnitilia por bongkrui ki thitang apum me an hipondo News report Karbing Long Live Karbi Lo Charlia Song Hamran District Committee hin pen Chinthong Block Wothat lang solong break jam Lo Charlia Hemalong Kahumri Dam Patumi Chiti ni Pai Troxier ni Karbi Lo Charlia Song Hamran District Committee Chunbang Onward Milika hin pen Patri Ponsi HDC Di Hin Rimbang Theson Terang Lapen Thon Singh Hansi Office Secretary Atum Pen Chelang Petsi Chinthong Block to Parlo Jesemet Wothat lang so Hawaralong break jam a LP School along Kahumri Padodam Labang so Kahumri Damasai Kiring Nangkok Athelake Karbia Kai Jesemet Toklanga Moana tu Papi Huplang Pupena Jok Kidam Tang Karbiang Autonomous Council Hin Pen Mission 2025 Kicharlia Natu Atokano Kido a School along an Kahumri Dam Jiapan In charge Education EM Richard Tokbiben Kachiparai Pon Atingsi Tremponlo Lason si Pini Jesemet Break Jama School along Kahumri Dam Adim School along Kido akinang sot nai Jesemet Kijona lang Barpi Barso Kido Adim Lapen ke Midday Meal ki Pipon Pe Lapen ke Proxy School Teacher Sitami Thek Pon Longlo Lasi KSA Hin Pen Jesemet Pet School along Kaviason Ansidami Puthot Prabjin Pen Jelang Pon Thu Popusi In charge Education EM Richard Tokbia Pansitami Pherangke Thengno Kachuningri Padopon Các mang thek tekang lo boundary wall hai bang awe la pen midday meal mate antituna heb kitchen la hai bang awe lang la se prabjin pen higher authority mate council along education em Richard Tokbi kan stability tum chuniri lo la hai ni tum KSA Hamran district committee hui a platform hin pen kapachini ye bang ke la hai repairing so na do la pen la bang so school in hin LP school along stame a floor ya ta we la pen lang la hai in arwe jang lote in lum FTT pusi pu a floor stame aduk side stame student la pen ke teacher tum bang non mati punctuality la pen regularity bang ke mithang asai chiklembo mason se thek long News report Karbing Long Live National Assessment and Accreditation Council mate NAAC hin pen Assam along riar lo kido colleges atuma phan lokit han ke me pen ke chenglok sat lang along ang thek ke me sen hai huelong kilang pang bardam pen ing phai ing chapon pa misi colleges sang thek NAAC pen peklang ponlo Chitia chiklo ni phai phorni Panjabari Guwahati rong so pialong kedo Srimanta Sankardev Kalaketra along than bangar ni mate Teachers Day Catalan pana hutsi National Assessment and Accreditation Council mate NAAC hin pen labang song thek pangdak ponlo La solong kadu kawe colleges kedo anang bong pen hum sirkep atum ansi A+ ang thek chepalong ponlo A+ ang thek ka chepalong duna colleges amen lake Jorhat along kedo Bahona College la pen Chandra Kamal Bej Barua College Titabora long kedo Nandanath Saikia College Dhubria long kedo Bholanath College Tinsukia long kedo Digboy College Golaghara long kedo Farkating College Jagirot long kedo Jagirot College Moregaon long kedo Mayang Anchalik College la pen Kamrup Metro long kedo Sonapur College henlo State Desk Report Karbing Long Live Pinya daba berta ke lapansi kang ton paniklo